Hidon Shibun kibala wan ban hadin mga kam sarkar how 2015 wen kipolok kibay jan ba bat nga bodon bat ka HSPDP hiru kilawan yower nga ban join ya ka ban join HSPDP itu por te kidon du kipolok jangadon kibang itu orang kinang kay jangadon kibang hapok ka politics kilawan hi taman re ngamjamin berut ndai ngadu 2015 marsin iye nga prasang ban study ya ki political parties kibang hapok ka jela mo ngadu ki national party bat ki regional parties dan dari yang ahi ki national parties untuk pasang kam appeal nadu pasang hinga dari tau beri belum regional kana ka regional mindset mo te dari bang apa ini ki regional political parties pan nga pasang ban study ya kaya yang juni political parties ki ideology jungki dari ka bakam ya jan bat ka ideology ki jonga personally dari ka HSPDP atau kapor mo te nang lapit ka political party nga pasang ban pet upat ki leaders pan mo nga pasang ban pet leaders te nga lapit ki leaders keleng untuk te hak tu kapor ba adan diu presiden joka HSPDP mo te initially mo would kamuan siya nga manong manled siya ka HSPDP ro mo namarapi kadon kajing keren serum seneng di babuan tu por manong ba mo kumba kalong hadu menta itu pi mo manong ba ba arden udi balong diktatorial ubale marway uba sarong uba ngamay pi kajing keren jung kibriyo pi kapelong nga mo manong te ngapit itu ba arden ngate siya mo te kata ka pensen nga banjoy nya HSPDP itu por no tenri nga kat bangang syong nga perkat kisgi ki banai kisnem giyan dari nga prasang question na dia nga bu ki leaders ki babun so called leaders mo jong ka jadri itu por nga bu iki WPW nga prasang mastery ki nya ti jong ki leaders baro ki leaders ne ba khadu nga lam mo ba den ki bri la man ong ta ne nga pe ki nya ti pat u ku brio haka politics ne kamot kalanti ka babet mo ban kamdan kanu kaba banong ba mo ba un shit ya kajat benriu lani kinu ki mo hakajian nanti ke jong ko mo bre long ka kabet kan te kadi kata pat kaba appeal nga mo namara dia na bidi mo I have to choose one nei te hadir mga pensyon rin na ki political parties to filter down HSPDP ha to por mo badan na ki leaders nga lam ba uni di ba ubang ala ban syanya mo te larapi ong ba ubalong ubah hangamay ubah sarong kunang tarong nga kata kadang biang dari abang ipek pan habi di kecil nanti kecung ni beri pan kami i bahkan don ka bamsam ma asen emele kan ngilai i te ngai i ru kumu leaders ulong kanuksa nam ta ki babon kiliang kan te kata kali ba apil nga khamtam ka clean politics mga ngastu lapan he pensan nga nado na yin lingba ime ipa lingba wat na ka balang ka mga ngawan ma manya ya kulti jong ka hok te kini kita di bambul buat ka pelong yang apan bangan join syaka HSPDP 2018 just before the assembly election tu persua ka assembly election hau arajar khatra wala ga haswa dong kata ki perlu ke jonga kilawan khot ndai ka decision ya bakadu kereka jonga hadin bangala study long pila join HSPDP shaman adon hadin ke HSPDP play bisa join hadin ke HSPDP ngiamat ya katu ka jinglong kuntu ma hau 2018 te ngiram ka People Alliance ba UDP tu por te kadi ka cipanyak ke jong play mo iba adan iram ki job tang argot te kumba pitip hi ke ga baja te kapelong ngayun kong haji satu por ong hi ba dan tu por ngonga pi ngam di u kai namar haswa jong ka 2018 election karong ka People Alliance pi ba ka UDP bat ka message ke jongi ka bangilet si pat ba tu por kalong ba mo ngim kwa syu ka sarkar ka badan ka Congress bat ngim kwa ru ka sarkar ka badan ka BJP no Congress no BJP government kata ka sur as an alliance kan ya UDP bat ka HSPDP tinggal lek keleng mo ngila keren ki briu ka jing lap election ki ko hello kata manpane ka jing kersan te ndai ke bajapan adian nang tu ngi job arut ngilai keren ka parti ru ba ngin stick mo namar ngi haban bat ya ke juban lak ka bangi khri yu pa ba swa election ngi haban bat te ngilai keren na kalian jing HSPDP ngilai keren ngila pasaman keren ki amali ka jing tu por as leaders kum binang lam tu por ngilai keren ba nginum mo namar nginum kelai ke jutang ka jing ndai unfortunately mo kumba pitip kita gi emily jok HSPDP tu por pan kim skam te ka po hidu put banong ba mon skap isu beri blarem te kata kan kapelong yang nga ong pe nging de ma ka ko por baki ong ba Congress muk miglayan BJP muk miglayan yes tang ba ko por ka thau sarkar ka NPP bat ka BJP ndai ta kadap him kilometer banya snok tilam dei maka possibility ka dan tu por maka NPP kan de ka batmai mo kam part sinsyar po jala jeng te ka possibility ka dan mo ka UDP ka UDP
nata NPP nata HSPDP mo and PDF Minus lala ban BGP. form. Minus BGP minus Congress. Congress lala ban form Oh. pi then kata ka jingkwa ka jungi mo then re kumba kalong mo ka baja te kini ke let te tang ong tu por nga tang be ru kai mo then ai ngamla ban fis ti ju ibril te mo ngale ti chua election le chi bring ong bang kwa ni wan spi ai ka jing krishan ni mo in warna ka sarkar ka bang senchar hi ki parti trairi mo claim ka congress claim ka BGP and then after the election in like in bam ya ka mo in long tu ki so jile apre ni ne tenga tang ong long nakaliang chung ang ngamla mo liang te adi na tu pat te kumba pi ki babun ki nong lam ken tup na do presiden nong ba e ba adam tu por ngata ki wei pat ki nong lam ki ba khman